Dobro večer, assalamu alaikum, moje ime je Zeynep Šerbi i evo i ove srijede vam u ime Centra za edukaciju i istraživanje NAHLA želim dobrodošlicu na drugi webinar u okviru serijala AI i mi, a danas govorimo na temu vještačke inteligencije kao saveznika u učionici o inovativnim pristupima i mogućnostima. Podsjetit ću i prošle sedmice imali smo prvi webinar koji možete još uvijek pronaći na Facebook stranici Centra za edukaciju i istraživanje NAHLA, hvala vam i što večerašnje sate provodite uz nas. Svi koji nas prate večeras uživo, svoja pitanja kroz narednih sat vremena i komentare mogu pisati ispod ovog videa na Facebooku, i snimak susreta će ostati tu dostupan za naknadni pregled. Večeras imamo čast, zadovoljstvo razgovarati sa gospodinom Adinom Begićem. Adin Begić je kao nastavnik informatike u ovom poslu već skoro 15 godina. Svoje fakultetsko obrazovanje stekao je na Fakultetu informacionih tehnologija u Banja Luci. Fokus njegovog rada je upotreba informacionih tehnologija u nastavi, te kroz svoje iskustvo i dodatne edukacije stekao je certifikat Microsoft Innovative Educator eksperta. Jako često je u ulozi edukatora, nastavnog osoblja, posebno o upotrebi digitalnih alata u nastavi, a trenutno radi kao direktor osnovne škole u Sarajevu. Adine, dobro večer, dobro nam došli ovako virtuelno i hvala puno na saradnji i izdvojenom vremenu za ovaj webinar. Dobro večer, Zeynep. Evo, nadam se da nemamo nikakvih poteškoća kad je u pitanju online okruženje, da se dobro čujemo prvenstveno. Dobro večer svim našim učesnicima koji nas prate putem Facebook live streama. I evo, kao što se već najavila, hvala mnogo za najavu i evo večeras ćemo razgovarati isto tako o AI-u i kako u stvari to možemo mi kao nastavnici da to upotrebljavamo u obrazovanju. Hvala puno. Ja ću spomenuti da večerašnji webinar će biti dosta fokusiran na praktične vještine upotrebe AI alata, konkretno ChatGPT-a i Copilota sa posebnim fokusom na njihovu upotrebu u nastavi kao podrška nastavnom procesu. Tako da ćemo proći kroz konkretne primjere, odgovoriti na neka pitanja. Ja ne bih više dužila sa ovim uvodom, nego Adine, vama prepuštam riječ i svakako, evo, tokom samog trajanja postavljat ćemo pitanja koja budu pristizala od strane naših slušatelja, kao i na kraju, nakon vaše prezentacije, gdje ćemo imati priliku za Q&A sesiju i odgovor na preostala pitanja. Izvolite. Hvala mnogo. Evo, ja ću podijeliti svoju prezentaciju i moram da kažem da večeras premijerno imamo ovu prezentaciju koja je također bila na betu 24. u januaru, koji je naš kolega koji je u Microsoft Education timu, koji su nam podijelili ovakve materijale da možemo da to u stvari podijelimo sa svojim kolegama. Šta je to AI u obrazovanju, u stvari i kako mi to možemo da se osnažimo, da istražimo potencijal umjetne inteligencije i kako to možemo da koristimo u svom radu. Dosta pitanja je bilo kad je šta je to umjetna inteligencija, neko to kaže AI, neko AI, zavisi kako čitamo i koje je govorno područje. Nekako ovo definicija koja je najjednostavnija. I ovu definiciju i dio ovih materijala svakako možete da pronađete na kursu na Microsoft Learnu, koji je besplatan i kojem možete da pristupite, da naučite nešto novo i da na kraju položite, da završite sa kvizom i dobijete i certifikat za ovaj kurs. Umjetna inteligencija se definiše kao sposobnost računara ili nekog drugog uređaja da obavlja one aktivnosti ili zadatke za koje se obično smatra da zahtijevaju inteligenciju i razmišljanje, jel tako? Onda poslije toga, poslije ovog prvog pitanja, vidjet ćemo sad šta nam je to generativni AI. A prije nego što vidimo to, hajde da vidimo u stvari kad je to sve nekako počelo. Također ovaj dijagram i ovaj neki timeline možete da pronađete na istom ovom kursu i detaljnije objašnjeno.
Ja sam samo nekako ovdje htio da prikažem da u stvari već od 1936. godine su nekako započeto je sve to. Pa smo onda imali razvoj umjetne inteligencije gdje je 1955. Jel, prvi put se stvorio taj izraz ili se čuo taj izraz umjetna inteligencija i onda možemo da vidimo da su radili, da se radilo na univerzitetima, da se radilo u istraživačkim centrima, IBM je također, Facebook 2015. su također, to je možda poznato svim korisnicima Facebooka da su oni koriste deepface za prepoznavanje lica i evo vidite koja je ovdje tačnost bila jednog sistema. I onda poslije toga imamo i 2018. Google Duplex, nakon toga imamo Open AI, pa imamo u novembru 2022. se nekako pojavio ChatGPT koji je stvorio, ajde da kažemo, veliku vijest, pa smo onda istraživali svi o tome, pisali smo različite zahtjeve da vidimo kako će nam odgovarati, da li zna sve odgovore i tako dalje. A onda 2023. Microsoft je pokrenuo i svoju umjetnu inteligenciju koju je nazvao Copilot i on se može koristiti, vidjet ćete poslije i na webu i na mobilnim telefonima i on je znači Microsoft Copilot i Copilot za Microsoft 365 aplikacije. Kad poslije pričamo što je to generativna umjetna inteligencija, ona je pojam za sisteme umjetne inteligencije koji generiraju različite oblike novog izlaza, uključujući i tekst i kod za određeni programski jezik, grafiku ili zvuk. I generativna umjetna inteligencija koristi tehnike dubokog učenja za prepoznavanje obrazaca ili paterna u podacima i generiranje sadržaja na temelju tih obrazaca. Znači, postoje obrazci na osnovu kojih oni generiraju ili generišu taj svoj output ili odgovor. Svaki put kad mi unesemo u stvari u alat, generativni alat umjetne inteligencije, ne mora znači da ako unesemo isti prompt ili upit, da će svaki put taj odgovor biti isti odgovor. On i uči i onda pokušava da svaki put daje originalan odgovor zbog kontinuiranog osposobljavanja i prilagodbi modela. Prošli put ja mislim da ste čuli na webinaru koji je bio prisutan da ste imali mogućnost da spomenete i large language modele. To su veliki jezični modeli i on se odnosi na modele umjetne inteligencije poput GPT-3 i budućih verzija koje su razvile tvrtke OpenAI i oni su u stvari obučeni za ogromne količine teksta i mogu generirati odgovore slični ljudima. Oni znači radi na principu, imaju veliku bazu riječi gdje oni na frazama i riječi kako bi se mogli da odgovore ili poredaju za određeni odgovor i oni na taj način odgovaraju na pitanje. Veliki jezični modeli mogu obavljati različite zadatke na prirodnom jeziku kao što su klasifikacije, pisanje sažetaka, prevođenje, generiranje sadržaja i vođenje dijaloga. Na osnovu toga znači pa imate virtualne asistente, chat botove, pretpostavljam da ste imali priliku da se susretnete s tim. ChatGPT je tehnologija obrade prirodnog jezika koja koristi mašinsko učenje i duboko učenje, razumijevanje prirodnog jezika i generiranje prirodnog jezika za odgovaranje na pitanja ili odgovaranje na razgovore. Hajde, ja sam nekako stavio ovo više da bude uvod, tekstualni dio, da ne bude samo da je to tekst. I ovdje smo već spomenuli da je ChatGPT predstavljen u novembru 2022. godine. Poslije ćemo da vidimo kako to funkcioniše i u praktičnu. Kad pričamo o generativnoj umjetnoj inteligenciji, kako ona može u stvari da pomogne edukatorima, to jest nastavnicima? Može im pomoći da kreiraju sadržaje, to jest sadržaje za lekcije, da generišu kodove, da generišu i prepoznaju šta je to na slikama i da generišu nove slike koristeći alate, vidjet ćete poslije koje.
da vam napišu sažetak na osnovu određenog dokumenta. Na primjer, imate PDF file i vi na osnovu PDF fajla možete, na primjer, ako u tom fajlu imate 50 stranica teksta, možete u kratkom vremenskom periodu da dobijete sažetak svih iz tog dokumenta i šta se u njemu nalazi. Da koristite napredno pretraživanje i odgovaranje na postavljena pitanja. Ono što je bitno je svakako da imamo i neke savjete za pisanje prompta. Mi ukoliko ne damo dovoljno informacija, da li koristili chat GPT od OpenAI, da li koristili Microsoft Copilot, znači mi moramo da damo jako tačne i kvalitetne ulaze da bi dobili kvalitetan i izlaz ili output, to jest rezultat onoga što nam treba. I evo koji su to neki od savjeta. Da budete uvijek konkretni prilikom pisanja prompta, koristite pravi model za zadatak, zatražite rezultate s određenim gledištem. Da znači se postavi u ulogu, na primjer u ulogu nastavnika u informatike u 4. razredu osnovne škole. Da vam na osnovu toga daje odgovore. Vodite model da znači morate da imate isto tako morate isto tako da znate da treba da upišete šta je to što vam konkretno treba i koliko bi to trebalo, da li pišete neki veliki tekst, koja duljina tog teksta je koja vam treba. I uvijek koristite novu temu prilikom promjene teme. Znači, kad koristite bilo koji chat, kad želite nešto novo da pitate ili dobijete neke nove odgovore, savjet je da u stvari pokrenete novu temu. Nikako nemojte, na primjer, ako ste razgovarali o muzici i sad ste postavili novo pitanje koje nema veze sa muzikom, on će na bazi prethodnih odgovora da vam daje i naredne odgovore koje ste, znači, vi njemu postavili. Tako da je savjet da pokrenite skroz novi chat kako bi započeli sa novim temama. Šta sam ja ovdje uradio? Ovdje je jedna fotografija, dio u stvari iskružen iz PDF fajla, snimljene kao slika. I ovo je u stvari iz jedne prezentacije. Ja sam htio da tekst sa ove slike prevede na jezik našeg govornog područja. Koristio sam Microsoft Copilot za web. I onda sam ovdje gore, možete to da vidite u desnom dijelu. Evo ja ću pokušati malo da to zoomiram. Onda sam u stvari postavio ovdje, vidite, treba mi prijevod teksta sa ove slike na hrvatski jezik, na primjer. Kopirao sam tu sliku iz prezentacije i evo šta je Copilot odgovorio. Znači ovdje je prijevod tog teksta. Što znači da je on u stvari pročitao taj tekst i prepoznao tekst sa slike i izvršio je prijevod tog teksta. Kad koristite Copilot, obično će vam se pojaviti ovdje i adrese ili web stranice odakle je on preuzeo u stvari na osnovu čega se generisao taj odgovor. Ono što je bitno, vi možete ovdje dolje da u donjem dijelu da date svoju reakciju na odgovor koji ste dobili i vidjet ćete poslije imate mogućnost da u Copilotu u stvari eksportujete taj tekst u Word, tekst ili PDF. To ćemo vidjeti također poslije na primjeru za kreiranje testa. Kad pričamo o OpenAI i Microsoftu, ovo su sad umjetna inteligencija koja se koristi, koja je nama najpoznatija i najrasprostranjenija. I evo, znači, možemo sad da vidimo kako to da su i jedni i drugi da imaju isti cilj, da razvijaju, ali isto tako kad pričamo o Microsoftu i OpenAI-u, to moramo da obratimo pažnju da su to desetljeća istraživanja i razvoja, da su predani unapređenju odgovorni umjetne inteligencije,
da je sigurno od samog početka korištenja, pouzdanost i performanse u mjerilu za velike modele umjetne inteligencije i pouzdani od strane lidera umjetne inteligencije poput OpenAI. Microsoft je razvio svoj AI i vidjet ćete isto tako poslije koja su načela Microsoftove umjetne inteligencije, koji su već evo na ovom sljedećem slajdu. Prilikom korištenja Copilota, da li bilo na webu ili putem Windowsa, mobilni, znači načela Microsoft umjetne inteligencije su svakako pravednost, pouzdanost i sigurnost, privatnost i sigurnost, inkluzivnost, transparentnost i odgovornost. I kad koristite ovakve sisteme, kad koristite umjetnu inteligenciju, jako je bitno da obratite pažnju koje koristite sisteme za umjetnu inteligenciju i da sve ovo što ste sad čuli svakako bude sadržano u takvim rješenjima. Kad pričamo o Microsoft Education i umjetnoj inteligenciji, kako nastavnici mogu da pristupe Copilotu i kako to oni mogu da koriste. Nastavnici mogu da pristupe Copilotu putem Bing Chat Enterprise, preko iOS i Android sistema i putem Windowsa. Također imate Copilot za Microsoft 365, imate mogućnost da koristite Microsoft Education AI i možete da razvijate uz pomoć Azure-a, možete da razvijate svoj AI bazirano na onome što je vama potrebno. Hajde da vidimo sad šta sve imamo u Microsoft Copilotu. I šta je to u stvari Microsoft Copilot? Kad gledamo Microsoft Copilot, ovdje moramo odmah naglasiti da se koriste snažni modeli umjetne inteligencije. I on koristi GPT-4 Turbo i on može da generiše, znači, i tekst, vidjeli ste malo prije sa teksta kako smo izvršili čitanje, prepoznavanje teksta i prevođenje teksta sa slike, transparentno o izvorima i on uvijek navodi izvore podataka koji stoje iza njegovih odgovora. Znači, kad postavite određeno pitanje i kad dobijete odgovor, u donjem dijelu ili čak podvučeno će vam biti linkovi sa stranica odakle su prikupljeni tih odgovori. Nema prekida znanja, što znači da Copilot daje uvijek ažurne odgovore i odgovori nisu ograničeni datumom modela umjetne inteligencije. Zaštita komercijalnih podataka, on ne sprema upite ili odgovore, niti ih koristi za obuku modela umjetne inteligencije. Ovo je jako bitno zbog sigurnosti. Ovo je bitno da je ovo jedna od stavki koje su navedene i koje on omogućava. Kako se možemo da pristupimo Copilotu? Evo ovdje su navedeni 5 mjesta kako možemo pristupiti, a to je copilot.microsoft.com putem weba, direktno putem Microsoft Edge-a, putem mobilnog telefona, znači potpuno je besplatan na App Store-u i na Google Play. Možete da pronađete, znači dovoljno je samo pisati Microsoft Copilot i možete besplatno da instalirate. Direktno, ukoliko koristite Windows 11 operativni sistem, direktno putem Windowsa možete da pristupite i putem bing.com /chat. Znači na taj način možete da pristupite svom Copilotu. Ovdje možemo sad da vidimo primjer kako možemo pristupiti tako što napišemo copilot.microsoft.com i ovdje možete da vidite oznaku da je zaštićena komunikacija, to jest vaša konverzacija sa Copilotom, da ono o čemu razgovarate, znači snimljeno samo između ta dva učesnika i da ti podaci neće biti snimljeni kako bi se dalje razvijali i učili modeli umjetne inteligencije. Kad razgovarate sa Copilotom, ovdje možete da vidite da imate 3 načina konverzacije, pa onda odaberete da li će to da bude
kreativan, profesionalan način, znači zavisi šta vam treba i šta želite da dobijete kao odgovor. Ovdje na ovom primjeru možete da vidite kako izgleda kad postavimo jedan upit i kad dobijemo odgovor, kako izgleda isto tako izvori odakle on prikuplja te sve informacije. Sljedeći je pristup putem telefona. Ovdje možemo da vidimo kako možemo pristupiti Copilotu koristeći telefon. Na isti način kad instaliramo aplikaciju možemo znači da postavljamo upite, promptove koje imamo i dobijemo odgovore. Ovo je ovdje sad primjer na engleskom jeziku. Naravno da vi možete koristiti naše govorno područje da bi dobili odgovore, ali ovdje isto tako možemo da vidimo, poslije ćemo vidjeti koristeći dizajnera kako možete da generišete fotografije na osnovu prompta kojeg postavite. I evo ovdje baš to na ovom primjeru i prikazano. Dobro. Sljedeći primjer je kako možete to koristiti u sklopu Windowsa. Znači direktno na svom Windowsu pokrenete Copilota koji se obično nalazi pored starta ili sad sa novim updateom u desnom dijelu prozora. Naravno, dok koristite Copilot, paralelno možete da imate otvorenu aplikaciju, kao što je ovdje u ovom slučaju. Možete, znači, evo, kopirate i dobijete plan za lekciju. Ovo su neke od ideja za plan lekcije. Ove informacije u ovom prvom dijelu prezentacije svakako da možete pronaći, kao što sam vam rekao, na Microsoft Learnu i evo ga ovdje imate ovaj kurs za obrazovanje. Ukoliko vam nije engleski jezik koji možete, na kojem možete to da pratite, to svakako možete koristiti Edge browser i da izvršite prevod u realnom vremenu, prevod stranice kako bi mogli da to prevedete na jezik vašeg govornog područja. Copilot je dostupan, kao što ste već vidjeli, znači možete da pristupite svemu ovome o čemu smo do sad pričali. Možete da koristite to kao korisnik za kućnu upotrebu ili u poslovne svrhe. Šta ovdje koristi Copilot? On u stvari koristi velike jezične modele, koristi Microsoft Graph. U stvari on koristi vaše podatke iz vaše firme ukoliko je to podešeno da radi na nivou vaše firme ili vaše kompanije. Koristi aplikacije koje su integrisane u sklopu Microsoft 365 i koristi web kako bi dobili što kvalitetnije i što bolje izlaze u stvari outpute na osnovu vašeg prompta. Ono što je bitno da Copilot obuhvata sigurnost, usklađenost, privatnost i odgovornu umjetnu inteligenciju. Na osnovu toga on je stvarno na osnovu toga sve uvjete ispunjava kako bi ga mogli da koriste i najveće kompanije za svoje poslovanje. Sad ćemo da vidimo jedan primjer kako možete Copilot koristiti direktno u Wordu. Vidjet ćemo kako možete da na osnovu određenih teksta i na osnovu određenih postavki koje vi odaberete da generišete ili izmijenite određeni dio teksta. Ovdje ćemo selektovati određeni dio teksta. Nakon toga imamo ikonu Copilota. I ovdje sad možete da vidite kako izgleda taj tekst kad je ponovo regenerisan od strane Copilota.
Ovdje imate postavke koje možete da odaberete, kako želite taj tekst da izgleda i jednostavno možete da taj tekst umetnete ili zamijenite sa već postojećim tekstom. Ovdje u ovom primjeru imamo sad kao da tekst koji postoji da vizualizira tako što će ga rasporediti u tabeli. Znači vi imate tekst i dovoljno je da ga selektujete i odaberete već ponuđeni prompt koji je ovdje dostupan i na osnovu toga on će to uraditi odmah u realnom vremenu. Copilot, ovdje imamo sad primjer u Wordu, a Copilot možete koristiti i sa drugim aplikacijama u sklopu Microsoft 365, pa ćete vidjeti evo kako to, na primjer, izgleda u Excelu. Ovdje sad imamo da nam kreira kviz na bazi Newtonovog zakona. Doduše, ovaj primjer je isto tako na engleskom jeziku, ali ovo se isto tako može koristiti i na našem govornom području. I vidite kako možete u kratkom vremenskom periodu da dobijete dokument gdje imate pitanja koja, evo već ovdje možete da vidite. Možemo sada pređemo na Excel. Vidite kako možemo Copilot koristiti direktno u Excelu. Na primjer, ovdje imamo podatke, imamo postotak testa i mi sad u stvari, prvo što nam predlaže naravno, a to je da podatke pretvori u tabelu i mi postavljamo upit svom Copilotu, a nakon toga ćemo dobiti rezultate ovdje odmah. Rezultate naravno možemo, sad da evo vidjet ćete da predstavimo na grafikonu gdje ćete, ja ne znam da li neko od vas koristio, ali ako bude poslije pitanja, jako dobro radi i ChatGPT kad koristite na OpenAI i kad koristite Copilot, jako dobro radi kad, na primjer, trebate neku formulu u Excelu. Zato vam je potrebno samo predznanje da znate osnovni koncept pisanja formula u Excelu, a nakon toga jednostavno postavite upit, odredite ćelije, adrese ćelija gdje vam se šta nalazi, postavite upit i u kratkom vremenu možete dobijete formulu kako da dobijete rezultat u određenoj ćeliji. Ovo je samo jedan od primjera kako se koristi Copilot direktno integrisano u aplikacijama. I ovo su neki osnovni primjeri. Sad ćemo da vidimo kako možemo to da iskoristimo u Teamsu. Nastavnici koriste Teams ukoliko imaju implementirano u svojim školama. I ovdje možete evo da vidite kako Copilot u stvari piše zapisnik i uzima zabilješke sa online sastanka koji je u realnom vremenu. Nakon toga možete da postavljate pitanja na osnovu zapisnika. Evo ovdje možete da vidite na ovom primjeru da vam tačno kaže šta je određeni učesnik tog sastanka rekao i da vam to može automatski prikazati ili da možete da ne gubite vrijeme da gledate cijeli video, nego jednostavno samo da postavite upit i dobijete u kratkom vremenskom periodu odgovor. Kako izgleda Copilot na webu? Evo, znači, svako ko koristi Edge ima mogućnost da pristupi direktno Copilotu. Ovdje možete da odaberete da li ćete da koristite to za posao ili pretraživanje weba. Za posao morate da imate podešeno i pripremljeno sve organizovano da bi mogli da pitanja ću pogledati poslije ako nije problem, pošto ne vidim sve. Vidio sam, dobio sam notifikaciju za pitanje, ali evo, razgovarat ćemo poslije.
Evo, znači ovdje možete da vidite po e-mailovima, chatovima, tačno možete da vidite, jel, da vam da listing što trebate da uradite kad je u pitanju posao. Dobro. Kako koristiti AI za nastavno osoblje u Teamsu? Mnogo je bilo update-a i novosti u Teamsu i svakodnevno i to će naravno u narednom periodu da bude još više. Ali evo, hajde da vidimo kako možemo da iskoristimo umjetnu inteligenciju u Teamsu mi kao nastavnici. Znači, u kontekstu stvara sadržaj koji je svjestan konteksta, prilagođen profilima razreda i dobnim uzrastima ili skupinama. Nastavnici zadržavaju kontrolu, vodeći umjetnu inteligenciju za usavršavanje sadržaja, a prednost daju učinkovitom učenju učenika. Dosta je pitanja bilo šta će umjetna inteligencija, preuzet će nam sve to, mi, kako ćemo mi nastavnici i tako dalje. Moram reći da umjetnu inteligenciju i sve ove mogućnosti koje vidite večeras i koji će svakim danom biti sve više i više novosti, mi treba to da iskoristimo u stvari kao alat, kao podršku i olakšanje za rad, kao ideje, da prikupimo nove ideje kako da inoviramo svoju nastavu, što da uradimo, da imamo veći izbor tih ideja, pa da onda mi biramo koja bi bila najbolja ideja za moje odjeljenje, za određeni uzrast i tako dalje. Vidjet ćete poslije i na ovom primjeru za test kako postaviti prompt, kako to u stvari može vama kao nastavnicima samo da olakša. Također, AI možemo koristiti kao pojačivač produktivnosti, može da uštedi vrijeme nastavnicima, da bi imali više vremena za poučavanje učenika i naravno administratorska kontrola. Administratori mogu da kontrolišu integraciju umjetne inteligencije u aplikaciji Teams. Vi kao nastavnici i krajnji korisnici se ne bavite time, nego školski administrator. Evo jednog primjera kako da generišemo rubrike pomoću umjetne inteligencije. Imamo Teams, postavljamo jedan novi assignment, ovdje napišemo šta želimo koja je to tema, koji je to uzrast i evo ovdje koja je to kriterija, koja je to skala, znači postavimo sve one ulazne informacije koje su njemu potrebne i nakon toga možemo da dobijemo pa evo bar ideje. Možda mi nekad ne želimo da prihvatimo sve ovo kako je ovdje tačno navedeno, ali ovo svakako mogu da budu ideje za rubrike i za ocjenjivanje učenika. Ovo svakako možemo koristiti kad je u pitanju formativno praćenje učenika, u pitanju praćenje i davanje povratnih informacija našim učenicima koristeći Teams kao podlogu za realizaciju nastave. Šta možemo dalje? Ovdje nam sad Teams omogućava da, u stvari pomaže nam da napravimo upute za zadatke. Na primjer, evo ovdje imamo jednu temu i sad smo započeli i on nam može, dali smo temu i sad trebamo da nam on generiše u stvari šta je sve potrebno da djeca urade za ovaj zadatak. Svaki put kad smo imali edukaciju i webinar, razgovarali smo o tome kako trebate da budete konkretni, jasni, precizni prilikom pisanja jednog zadatka. I evo sad ovdje možete da koristite i umjetnu inteligenciju kako bi vam olakšala rad i pripremu zadatka za dodjelu. Ovdje isto tako možemo da generišemo module u stvari za učenje pomoću umjetne inteligencije. Vi sad znate da u Teamsu imate classwork sekciju i ovdje sad možete na primjer da ishode postavite i da vam na primjer on predloži šta to sve treba da bude kao sadržaj tog jednog
classworka. I ovdje možete da vidite kako je to podijeljeno po oblastima, a nakon toga možete da dodajete sadržaje u ove svoje sekcije koje vam je on predložio. Naravno da i moduli mogu da budu samo ideje koje možete da iskoristite ili da vi to kreirate onako kako ste vi to i zamislili. Pokretači učenja u sklopu Teamsa također možemo da vidimo koje su to novosti kad su u pitanju pokretači učenja. Ovdje je to u stvari reading progress, matematička vještina, dobrobit učenika, speaker, vidjet ćete poslije, to je znači trener za prezentaciju ili pričanje, search i insights. Jako je bitno da nastavnici u svakom trenutku imaju uvid u sve ove aktivnosti, pa kad su u pitanju i pokretači učenja. Da imate znači uvid u digitalne aktivnosti vaših učenika. Kad pričamo o Microsoft ekosistemu, ovdje imamo znači glavne komponente, a tu su nam svakako uređaj, operativni sistemi i naravno sve ovo što ide uz Office 365 ako imate to u svojoj školi. Nakon toga imamo isto opcije gdje možemo da koristimo za prijevod, za naratora, za diktiranje, za prijevod uživo, jel tako, možete i to znači da koristite tu opciju. A nakon toga možete da koristite i ove alate za učenje. Pa Teams nam je primarni i nakon toga u sklopu Teamsa koristimo sve ove druge alate. Oni koji su to pokretači u učenju, malo prije smo ih spomenuli i vidjeli posebno, a to su svakako Reading Progress, Reflect, Math, Speaker Progress, Search Progress i Insights. Speaker Progress je nešto što u stvari možete da koristite u sklopu Teamsa. U ovom pomaže umjetna inteligencija. Znači, možete uz pomoć umjetne inteligencije da razvijate samouvjerene izlagače sa alatima koji će smanjiti strah, koji će im pružiti podršku u podučavanju u realnom vremenu. Mnogo toga, znate, kad učenici pripreme prezentaciju, pa nije baš to jednostavno ko će da prezentuje i tako dalje. Znači, tu postoji strah. Vi svakako možete da koristite u sklopu Teamsa, možete da koristite Speaker Progress i na taj način da učenici mogu da prate svoj napredak, koliko puta su zastali, koliko puta se čulo i tako dalje. Znači možete da vidite gdje najviše gubite vremena, kako to izgleda kad vas neko prati i gleda i na čemu trebate da poradite i da to ispravite. Kaže 96% poduzeća ili preduzeća prepoznavaju komunikacijske vještine kao ključne, ali samo 42% radnika je vješto u toj vještini. Znači, ako nam je bitno da razvijamo ovu vještinu, i evo možemo je razvijati i u digitalnom okruženju. Evo kako izgleda Speaker Progress, kad nastavnik može da pošalje kao zadatak učenicima da vježbaju direktno putem Teamsa i nakon toga evo kako to izgleda šta se možemo da odaberemo, na šta ćemo sve da obratimo pažnju. Za početak na Speaker Progressu nema našeg govornog područja, tako da evo to je više za engleski jezik, ali mogu to koristiti nastavnici engleskog jezika, pa da učenici vježbaju i jezik, jer će onda obilježi i riječi koje nisu, to imamo i na Reading Progressu. Znači, točno će da obilježi riječi koje nisu pravilno izgovorene i tako dalje. Znači, na taj način djeca mogu da vježbaju strani jezik koristeći ovu tehnologiju. Evo kako to izgleda kad učenici, znači kad učenici se snimaju i kako to izgleda iz njihovog ugla.
I ovdje možemo znači da vidimo kako je to prošlo, šta je i od body language-a, izgovora i tako dalje, znači na sve se obraća pažnja, ali ovo isto tako radi u suštini umjetna inteligencija i daje vam report kako je to izgledalo. Evo kako to nastavnici vide, naravno kroz assignment u Teamsu kao i za svaki drugi zadatak. Ovdje imate i uvid ili insights, znači kako je to izgledalo i kako na što trebaju učenici da obrate pažnju, koliko je bilo grešaka, kakav je bio, na kojim dijelovima su pravili greške, koje su dijelove uradili dobro i tako dalje. Ono što vam rekoh, evo kad su u pitanju Teams i evo kad je sad u pitanju taj jedan primjer na našem jeziku. Ja sam otvorio Copilot na Edge-u. Postavio sam mu jedan prompt, potrebno je da napravi test iz informatike za učenike 4. razreda osnovne škole, tema je aplikativni softver, test treba sadržavati 5 pitanja i 5 ponuđenih odgovora. Tačne odgovore potrebno poddebljati ili boldirati i svaki odgovor je u novom redu bez oznake. Ukoliko vi ovo ne navedete ovako, vidjet ćete da on nekad stavi zarez pa nabroji samo ove primjere odgovora i tako dalje. Vi ukoliko vam se ne svidi odgovor koji dobijete, u svakom trenutku vi možete da ponovo postavite pitanje, da kažete da to nije u redu, da vama treba nešto drugo. Ali najbolje bi bilo da na početku budete precizni, jasni i da znate šta vam treba. Ja sam dobio ovaj odgovor za test iz informatike sa ovim pitanjima koje je on pripremio. Nakon toga sam preuzeo taj dokument, te odgovore, preuzeo sam to u Wordu i to sam snimio ovdje na svoj računar na desktopu i onda sam otvorio aplikaciju Forms, pristupio sam svom Office 365 računu, otvorio sam aplikaciju Forms i u stvari odabrao sam opciju brzog uvoza. Nakon toga sam odabrao ova svoja pitanja i odabrao da će to biti test. Sačekate nekoliko trenutaka i vaš test je uspješno importovan. I evo ga ovdje. U Wordu naravno da imate header, footer i da je sad potrebno da dijelove koji vam ne trebaju, dovoljno je da ih obrišete. I vi u stvari u nekoliko minuta možete da imate pripremljen test za vježbu. Možete da kreirate što više testova, što više pitanja sa ponuđenim odgovorima, kako bi vaši učenici ovo koristili kao u stvari kvizove za vježbanje, jer sad imate novu opciju i mogućnost u Formsu da koristite, da odaberete u stvari da je to kviz za vježbu. I ovdje znači je potrebno da na svako pitanje koje je već importovano sa ovim odgovorima jednostavno odaberete koji je tačan odgovor i da upišete broj bodova za to pitanje. Ovdje su ponuđena ta pitanja. I kad završite sa tim odabirom i naravno svim postavkama koje inače koristite za svoj test, dovoljno je da to podijelite putem Teamsa ili da jednostavno kopirate adresu za ovaj test kako bi mogli učenici da odgovore. Ovdje naravno možete preuzeti QR kod ukoliko to želite. I pogledajte. U nekoliko minuta smo kreirali jedan novi test ili kviz za naše učenike na odabranu temu koju smo ovdje i naveli. Sad ćemo da vidimo reading coach ili šta je u stvari unipersonalizovana, visoko privlačna, dosljedna praksa je najefikasniji pristup za zatvaranje praznina u učenju. I
Tako, ovdje možemo da vidimo trenera za čitanje, koji naravno pokreće umjetna inteligencija, da nebitno da li su učenici u školi ili kući, i ovdje možemo da vidimo kako djeca u stvari vježbaju čitanje. Naravno, ovo je za engleski jezik trenutno. Imaju još određeni jezici koji su podržani, ali svakako za nastavnike engleskog jezika mogu to koristiti kao vježbe za učenje pravilnog izgovaranja i čitanja za učenike. I vidjet ćete poslije kako vam umjetna inteligencija samo izvrši pregled i predlaže vam gdje su sve greške i predlaže vam koji je to broj, to jest postotak tačnosti. Koje su sve podržane platforme za reading progress, možete ih u stvari za coach i za reading, možete ih da pronađete direktno na webu, također u jesen će biti dostupne na LMS-u ako koriste neki drugi LMS, i naravno bit će dostupne u sklopu samog Windowsa. Dizajner. Kad pričamo o generisanju slika na osnovu određenog prompta, pretpostavljam da ste čuli za dizajnera. Dizajneru možete da pristupite tako što direktno putem weba odaberete designer.microsoft.com i jednostavno možete da kreirate fotografije na osnovu određenog prompta. Ovdje imamo jedan primjer prompta i na osnovu toga možete da generišete svoju fotografiju. Napišete što želite i na osnovu toga ćete dobiti fotografiju koju možete ponovo da editujete, da promijenite i da preuzmete na svoj računar. Poslije možemo možda da vidimo kako to izgleda praktično. Ali ovdje ću vas još pozvati da pogledate još jedan kurs koji je također na Microsoft Learnu. Možete mu pristupiti putem ovog linka ili jednostavno pretražiti sve AI kurseve na samoj platformi. Registracija je u potpunosti besplatna i možete da prođete, pročitate sve ove informacije za ovaj kurs i da jednostavno odgovorite na kratki kviz koji ćete dobiti na kraju kako bi mogli da vidite svoj progres. Kao nastavnike želim da vas pozovem da na različitim društvenim mrežama, ovdje su navedene sve koje su to, možete da zapratite Microsoft Education i tu da pratite sve novosti koje se dešavaju kad je u pitanju Microsoft Copilot. Ovdje možete da vidite sve novosti kad su u pitanju novosti u obrazovanju i u aplikacijama koje se najčešće koriste u obrazovanju. Tako da, evo, nadam se da ćete nastaviti dalje sa istraživanjem i da ćete zapratiti ove stranice. Za kraj ovog dijela ćemo pogledati jedan video koji je sastavni dio ove prezentacije, a video je prikazan u stvari što to sve može da uradi Copilot. Whoa. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto, yeah. Brand new bands for the auto, oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it out big. Said it, never had to shout it. They said I couldn't never do it, okay, how's this? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Flows the same now. Paved the way to snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Dobro, ono što ću vam još pokazati
što nisam pokazao, a to je dizajnera, kroz primjer dizajnera. Rekli smo da idemo da koristimo stranicu dizajner, s tim što moram ja ovdje promijeniti šta dijelim na ekranu. Evo sad ćemo podijeliti samo dizajnera. Evo, nadam se da to vidite. Ovdje za svaku ovu fotografiju koju vidite imate i prompt kako to izgleda. Evo, ovo su neki moji, pošto ovo prijavljeno sa mog akaunta. Evo vidite ovdje vam je tek, ovdje vam možete da u ove dijelove vi upišete šta želite, ili ovdje kaže možete cijeli prompt da editujete, ali ja ću ostaviti ovaj koji je već zadat. Neću ništa mijenjati. Da vidite kako možete da u stvari dobijete fotografiju, ili evo u ovom slučaju to je sticker kreator. Ponekad je potrebno da, evo znači imate ove dvije opcije i možete odabrati ona koja vam se sviđa. I evo, možete kopirati, možete editovati i možete downloadovati u izvornom fajlu. Sad vi ovdje znači pokrenete, evo stavit ćemo ovdje red dog, blue, evo ćemo promijeniti da to bude evo ovako ćemo pokušati. Da vidimo kako će to sad izgledati. Poslali smo upit. Potrebno je da budete strpljivi prilikom generisanja ovih izlaza ili outputa. Evo ga. Znači imate, dao vam je ovdje dva ova primjera. I evo sad je to, pošto je stiker u pitanju, znači evo kako to izgleda. Transparentna je pozadina. Ovdje smo mi započeli to sa stikerima. Znači mogu to da budu, na primjer, evo stikeri, dizajn, znači možete vi odabrati da vam dizajner u stvari ukloni pozadinu, ako želite. I onda vam ovo može olakšati rad ako ste našli neku fotografiju na internetu, želite da nešto promijenite, da nešto editujete. Možete koristiti dizajnera da vam to uradi u stvari za vas na osnovu onoga što ste vi napisali. Evo ovdje isto tako imate mogućnost evo vidite kako ovo izgleda, znači da napišete prompt i da na osnovu toga dobijete sliku. Evo ja sam ovdje koristio gotovi prompt. Sad moram ovdje nešto priznati. Kad koristite dizajnera, možete vi to raditi na našem jeziku. Znači, međutim, bolji će izlaz biti ukoliko koristite engleski jezik. Evo, na primjer, ovo nam je jedan od primjera koji smo dobili kao output. Bolje će to biti ako koristite na engleskom jeziku, s tim što se dešavalo, na primjer, kad radite sa Copilotom, imate dokument u PDF-u, imate dokument koji je na engleskom jeziku, vi mu postavite pitanje na našem jeziku i odgovor isto tako dobijete na našem jeziku. Tako da on će u tom smislu da izvrši prijevod i kako bi dobili vi odgovor. Dizajnera možete svi testirati, besplatan je, da vidite kako, morate samo imati Microsoft account
i možete evo da pokušate da kreirate svoje avatare digitalne i tako dalje, da kreirate fotografije koje vi želite, samo je bitno isto tako da postavite dobar prompt kako bi dobili što bolji izlaz. Evo vidite ovdje isto, ovo su neki od gotovih promptova. Evo, ovo možemo sad ovdje dodatno editovati, možemo kopirati samo ovu fotografiju. Eto, nadam se da će vam dizajner pomoći. Sad vam kažem, možda će dobro doći ako želite da u stvari promijenite nešto na fotografijama koje već imate, da vam ubrza rad i pripremu materijala za vaše učenike. Zeynep, nadam se da si nam tu. Tu sam svakako, hvala puno. Adine, ovo je bilo jako onako detaljno i iscrpno u smislu informacija koje si nam pružio, pogotovo kad govorimo o Copilotu koji, barem što se tiče mene i ljudi oko mene, je nekako manje u upotrebi, tako da mi je drago da smo evo neke alate koje nastavnicima mogu, jeste, ne samo nastavnicima, nego evo i u različite druge svrhe, ali prije svega nekako edukatorima, bilo u školi ili u nekim drugim okruženjima. Hvala ti puno, evo ja sam u međuvremenu poslala jedno pitanje koje se tiče onog alata na Teamsu. Jeste, evo ja mogu to i usmeno, dakle spomenuli ste alat koji može pisati zapisnik sastanaka na Teamsu, pa je upit vezan za to da li je ta funkcija onako adekvatnija, odnosno kvalitetnija na engleskom jeziku ili može i na našim jezicima. Tako je, za početak je ovo na engleskom jeziku još na, ja mislim, određenom broju jezika koji uvijek idu u onom preview nekom na samom početku, s tim što će dosta toga jako brzo se mijenja, nadograđuje, updateuje, tako da će uskoro, ja mislim, to biti i za naše govorno područje isto ovo omogućeno. Jer ja sam pokušao, na primjer, jedan video gdje smo imali snimljen video od nekoliko sati materijala, pokušao sam da pretražim, na primjer, da mi samo markira određene dijelove gdje ja pričam. I dobio sam tu informaciju, dobio sam markere na videu i mogao sam da pregledam video samo u dijelovima gdje se ja oglašavam ili pričam. Tako da nadam se da će uskoro ova opcija, koja je po meni jako dobra, biti dostupna i na našem govornom području. I evo vidite, to je baš jedan od primjera kako možemo da u stvari iskoristimo umjetnu inteligenciju kako bi sebi prvenstveno olakšali rad. I ja se iskreno nadam da su nastavnici evo i večeras dobili neke nove ideje kako mogu da iskoristi sve ovo o čemu smo pričali. Ja sam namjerno Zeynep pričao o Copilotu malo više, zato što je on nama dostupan i pretpostavljam da je u našem području jako velik broj uređaja koji koriste Windows operativne sisteme i pretpostavljam da su to sve novi uređaji koji koriste najnoviji operativni sistem gdje imamo već ugrađenu tu opciju i da je to nekako svima nama dostupno i možda se nekad čak ne želimo da kliknemo na tu ikonu, ne znamo šta će nam se pojaviti. Ali evo ja sam stvarno pokazao da klikom sa jednim promptom i sa nekoliko klikova možemo u kratkom vremenskom periodu da kreiramo kviz za naše učenike, čisto da evo za vježbanje, za učenje. Mislim, to je meni kao nastavniku, to je stvarno može da olakša u stvari samo rad, da mi moje vrijeme, da svoje vrijeme provodim produktivnije direktno sa učenicima u radu, a za pripremu takvih materijala se u stvari koriste takvi alati za rad. Ono što čisto ja iz svog nekog ugla, evo ako ne budemo više imali pitanja, jako nam je bitno da
Na sve što dobijemo kao output od umjetne inteligencije, mislim, svako može da pogriješi. Niko vama tu ne može da garantuje kad dobijete vi odgovor na chat GPT-u, na Copilotu, da je to 100% tačan odgovor, da se vodimo time. Znači, mi kao korisnici ipak sve vrijeme paralelno trebamo da razvijamo svoje kritičko mišljenje, svoju prvenstveno kreativnost, da razvijamo svoju digitalnu pismenost kao kompetencije koje trebamo razvijati i da trebamo da u stvari razvijamo svoju informacijsku pismenost. Jer nam je to jako bitno da možemo da procijenimo da li je nešto napisano dobro, da li su izvori sa koji dobijamo te takve informacije i odgovore dobri, da li su oni mjerodavni za takve odgovore i tako dalje. Znači, ipak trebamo mi nekako da ocijenimo i procijenimo da li su ti odgovori ok za nas, da li ih možemo koristiti za nešto dalje. Evo, ja sam, na primjer, koristio za neke dijelove, ovdje vidjeli ste možda dio prezentacije preveden, dio prezentacije nije. Prvenstveno je ta prezentacija na engleskom jeziku, ali ja sam neke dijelove prezentacije prevodio direktno u PowerPointu sa opcijom za prijevod. Tako da nisam morao ići copy-paste iz nekog programa u program, nego direktno sam u toj aplikaciji imao mogućnost da to u stvari prevedem i zamijenim taj dio teksta. Što u suštini i tu jednim dijelom to radi umjetna inteligencija. Pa kad nam je dizajner predlaže kako da izgleda moj slajd, kad imam sliku, kad imam tekst, kad imam određene objekte, znači u suštini i to je umjetna inteligencija koja će mi ponuditi rješenja i ponuditi svoj neki dizajn kako bi to trebalo da izgleda ili kako to vidi umjetna inteligencija, a opet je do mene, do korisnika, da li je to meni prihvatljivo, da li mi je to ok, ili ću uzeti neki prijedlog i ja još dodatno da uradim neku izmjenu i da to doradim. Znači, i to nam je opet, i tu se vodimo time da nam to ipak može olakšati i ubrzati naš rad. Da, ovdje nekako, hvala vam na ovome što ste spomenuli. Dolazimo opet do tog zaključka da mi kao korisnici trebamo biti aktivni korisnici svih ovih alata i opet jednako ostaju važne sve one vještine koje su generalno važne, a AI je samo jedan alat koji nam evo u nekim aspektima našeg rada može uštediti vrijeme i pomoći da neke stvari uradimo kvalitetnije, efikasnije i brže. Hvala puno. Evo nekako smo ovo vrijeme priveli kraju. Imamo neki više upit tehnički, dakle jeste snimak ovog webinara će ostati na Facebook stranici Centra za edukaciju i istraživanje NAHLA i bit će stalno dostupan za ponovni pregled, tako da svi koji su se eventualno kasnije priključili, žele ponovo pogledati, vratiti se na neke aspekte ili dakle podijeliti nekome ko večeras nije bio tu, snimak ostaje dostupan. Ja bih za kraj, Adine, voljela da, odnosno zamolila da podijelite neku svoju završnu poruku svim nastavnicima, odnosno edukatorima, kada je u pitanju upotreba AI alata u nastavi kao podrška, uzimajući u obzir da s druge strane nastavnici imaju i određene izazove jer ih i učenici sve češće koriste u nastavi. Šta je vaš savjet kako se evo nositi sa tim? Baš tako, Zeynep. Dosta učenici, primijetili smo u nastavi, pogotovo u srednjim školama, za dosta toga učenici koriste umjetnu inteligenciju. Mi na neki način možemo, pošto koriste oni te velike jezične modele, jel tako, koje smo spominjali, može se primijetiti tu da je to generisano ili da je taj odgovor u stvari dobijen od umjetne inteligencije. Mi kao nastavnici to možemo da prepoznamo ukoliko i mi to koristimo, pa znamo nekako koje su to standardne neke fraze koje se mogu koristiti, jel tako, nekako to kad dobijete odgovor,
Oni u suštini su približno svaki put, hvala mnogo, naravno da ću vam odgovoriti i tako dalje. Znači uvijek se umjetna inteligencija pokušava da odnosi prema nama kao asistent, kao neko ko nam daje podršku i pomoć i na taj način su ti outputi dosta slični. Mi ako koristimo, mi kao nastavnici, ako to mi koristimo svakodnevno, brzo ćemo prepoznati takve odgovore kad naši učenici to urade i meni je to ok da se to koristi i sa strane učenika i sa strane nastavnika, ali moramo da znamo da procijenimo, da ocijenimo da li je to dobro, da li su dobri izvori, da li je to uopšte, ponekad se zna desiti pogriješi, jednostavno pogriješi pa mu napišete to nije dobro pa se izvinjava, ja se izvinjavam, nije tu, evo novi odgovor i tako dalje. Ili kad imate, na primjer, problem u ekavici i ekavici kad dobijete jel tako, takav odgovor i on kaže dobro, evo ispravit ću i opet odgovara isto. Razumijete? Da. Znači on na taj način morate da znate kako ćete mu to dati dobar prompt da to ispravi. Nastavnici po meni bi trebali da koriste umjetnu inteligenciju, da prvenstveno sebi olakšaju, da dobiju nove ideje koje će prilagoditi, ako ne iskoristiju u punom kapacitetu, bar prilagoditi za učenike svoje škole. I da naravno treba da se odgovorno odnosimo i kad su učenici u pitanju i nastavnici se odgovorno odnosimo prema svemu onome što koristimo, pa u ovom slučaju toj umjetnoj inteligenciji. Jer je to jako bitno. Ok, neka umjetna inteligencija napiše odgovor, ali bar navedite kao izvor da je to izrađeno uz pomoć umjetne inteligencije. Ne da to prisvajate, da to bude nešto vaše. Pa to, mislim, to neko uradi kad sad bez umjetne inteligencije pronađete na internetu, kopirate, copy-paste, uradite, čak evo i fotografije. Evo i fotografije koje ste vidjeli na prezentaciji, dolje u ćošku piše ko je autor i pod kojom licencom je to urađeno. Da. Jer je to odgovoran način korištenja tih fotografija. I kad je u pitanju Copilot, zašto smo pričali o tome, vidjeli ste na onim slajdovima, na prezentaciji da on je baziran na odgovornoj umjetnoj inteligenciji koja će u stvari koja su načela sva ona umjetne inteligencije kad je u pitanju Microsoft. Zašto ih treba sve da budu ispunjena kako bi se tu koristilo na ispravan način. Ja pokušavam da koristim i učim sve vrijeme paralelno, mislim, svaki put je to nešto novo i mi moramo da budemo svjesni da mi živimo u svijetu koji se stalno mijenja i da je cjeloživotno učenje nešto što se podrazumijeva pogotovo za nastavnika i da svakim danom nešto imamo novo, ako ništa za digitalnu kompetenciju koju koristimo, koja nam je bitna, stalno imamo nešto novo, pa da ne pričamo o svojoj stručnoj kompetenciji za predmet koji predajemo, uvijek imate neke novosti, ali tako zavisi sad šta predajete, ali uvijek su to neke novosti, uvijek su to neke ideje, pa ako je to i predmet gdje imate jako mnogo teksta, jako mnogo teorije, ipak se to može možda kroz ovakve modele, kroz prijedloge umjetne inteligencije da se časovi učine interesantnim, zanimljivim i da se na takav način uči. Tako da smatram da je ovo samo podrška svima nama i da ne treba bježati o tome i kad su u pitanju učenici, kad su u pitanju nastavnici, ali svakako da svemu ovome trebamo da pristupamo odgovorno. Ja sam ovdje vidio nekoliko pitanja, pa evo mogu ja odgovoriti na Facebooku paralelno. Nismo pričali o Googleovom rješenju koji je tu, koji je dostupan. Naravno da vi imate za svaki i chat i OpenAI ili ChatGPT ima svoju besplatnu verziju i ima svoju verziju koju se plaća na mjesečnom nivou. Također i Copilot ima svoju besplatnu verziju i ima verziju koja se plaća u sklopu licenci koje su za obrazovanje ili za poslovne korisnike. Mi što koristimo, evo kao nastavnici, možemo da koristimo one verzije koje su u potpunosti besplatne i nema trenutno potrebe da se vrši kupnja. Mi možemo i na ovim standardnim da učimo kako pisati dobro prompt, kako
kako eksportovati, kopirati, evo kao što ste vidjeli na ovim primjerima. Mislim, to su neke osnovne stvari koje svakako možemo koristiti i na besplatnim verzijama. Ono što je isto tako, samo po meni opet kažem, da svejedno koji AI koristimo, koji sistem, potrebno je da evo to koristimo na, hajde da kažem, ispravan i odgovoran način i da ipak imamo tu da gradimo i kod učenika tu kako to da sad kažem, nije vještina. Odgovornosti. Pa jes, tu je odgovornost, baš tako, ali evo da gradimo tu osobinu, jel tako, da budu odgovorni prema onome što radi. Hvala puno. Evo, čini mi se da smo odgovorili na sva pristigla pitanja i nekako smo došli do kraja ovog večerašnjeg susreta. Ja se zahvaljujem svima koji su nas večeras pratili uživo. Evo, nekako bili sve vrijeme tu, javili se i hvala vama, Adine, naravno na izdvojenom vremenu, na pripremljenoj prezentaciji. Meni je stvarno bilo evo, zadovoljstvo večeras razgovarati na ovu temu. Do nekog narednog webinara na ovakve i slične teme ja vas pozivam da nastavite pratiti aktivnost Centra za edukaciju i istraživanje NAHLA u narednom periodu i želim ugodan ostatak večeri. Hvala također.